În Japonia tot e scandalăm acolo. Da, de ce? Da, de ce? Наводнение, cu tremur. Uite. По телефону, но я не говорила. А чего вы боялись? Да, я не знала, как он будет на это реагировать. Ну, после того, как он приехал, он сам увидел. А сколько вам было, когда начали? Так, А вы обещали ему? Da, mă. Acum scoate de acolo, Petrica. Și disc. A? Ну, должны Иди. бы пообещали, что? вот мы поддерживали отношения. Înțeleg de seară, mămuca. Он вам пришел? Нет, Ce? Asta rău de seară. Și-am filmat amu cât am staret. Când? Amuia. Unde era? La televizor, la mine. Acolo? Da. La computer? Așa arată. Nu știu ce. Scoate-l teluza. Dar nu știu ce așa. Nincs Csíkszeredőről is házban árfapit. Apeleze la acest centru. Foarte important de chemoterapia. Este cea mai importantă și am înțeles că este singura metodă prin care se poate recupera această afecțiune. A făcut progrese într-un mod, să zic, lent, dar vizibil. S-a insistat mai mult în punctele cele mai sensibile. Da, asta și România. Progresele cât mai repede să facă anumite achiziții ca să poată. Тимур, будьте добры, идите сюда. Давайте Тимуру поаплодируем, потому что я уверена, что это будет первый